Reka amakuru yacu tuyakomereza hano mu gihugu cy'u Rwanda. Ni inkuru y'icamugongo, ni inkuru iri kumvikana mu karere ka Kamonyi mu murenge wa Kayumbu. Iyi nkuru yarijije abanyarwanda benshi cyane. Umukobwa w'imyaka 28 y'amavuko yaje gusambana n'umugabo uri mu kigero cy'imyaka 75 y'amavuko. Uyu mugabo ahita yitaba Imana aho bari muri shambure yo kwa Karamage. Rero uyu mugabo baza kumusanga yitabye Imana ari ku buriri. Uyu mukobwa asobanura uko byagenze, avuga yuko umugabo yateye akabariro paka ahashize ubuzima. Nibwo uwo mukobwa yagiraga ubwoba arasohoka arirukanka. Abakoraga mwinorogi mu gihe bari bagiye gukora amasuku basanga umusaza araryamye, babanza kugira ngo arimo araruhuka. Nibwo rero hashije amasaha 2-3 bagiye kumusora bamubwira yuko amasaha yageze, amasaha y'ishyerogi yageze. Nibwo basangaga uyu mugabo yapfuye. Baratabaza bajya gushaka wa mukobwa rero baza kumufata ataranacika. Nibwo bamuzanye asobanura uko byagenze. Ubugenzacyaha bwo bukihagera aya marogi bahise bahagarika by'agateganyo. Uyu musaza ahita haza imbangukiragutabara kugira ngo ijye kumupima barebe icyo yazize. Ndetse uyu mukobwa asobanura uko byagenze, avuga yuko umusaza yateye akabariro ndetse bikarangira yitabye Imana arimo atera akabariro. Uyu mukobwa agira ubwoba aza kwirukanka, nta ruhare yabigizemo kuba yapfuye. Uyu mukobwa rero wese ajyanwa gukorwaho iperereza kugira ngo barebe niba umukobwa ataba yamuhaye nk'ibinini bikaba aribyo byamugizeho ingaruka kugira ngo abone uko atera akabariro, dore yuko ngo uyu mukobwa asanzwe akora akazi ko kwicuruza, ndavuga akazi k'uburaya. Dore ko avuga ko uyu musaza yari yamuhaye amafaranga menshi, ibihumbi 200 by'amafaranga y'u Rwanda. Urumva yuko ari amafaranga atari makeya cyane. Uyu mukobwa rero yatawe muri yombi n'ishami ry'ubugenzacyaha kugira ngo akorweho iperereza, nibasanga ari we wabigizemo uruhare kugira ngo uyu mugabo apfe, arakatirwa igifungo cya burundu kitagabanyirizwa ibihano, kubera ko icyaha yaba yakoze n'icyaha cy'indengakamere cyo kwica umusaza akamwicisha ibintu bikarangira yitabye Imana. Bino rero icyaha nikimuhama araza gukatirwa igifungo cya burundu kitagabanyirizwa ibihano. Iyi rogi bayihagaritse by'agateganyo, ntago izongera gukora vuba ahangaha kubera ko ntago yujuje n'ibisabwa. Rero ukora mwino rogi avuga mwabuno buryo, avuga yuko we uyu mugabo yaje kwaka rogi hano arayimuhereza, avugana yuko ari amasaha 5 ndetse anamuha amafaranga atari make, yamuha amafaranga 10,000 by'amafaranga y'u Rwanda, kandi amafaranga 10,000 biranarara. Nibwo rero uyu musaza nawe yagiye kumva umukozi aravuga ati wa musaza yapfuye, arimo hara mu nzu, nawe yagira ubwoba aratitira. Nibwo rero yahamagazaga inzego z'ubuyobozi ziratabara, n'inzego z'ubugenzacyaha buziziraho, n'inzego za polisi ziziraho, n'inzego za gisirikare ziziraho. Bivuze ngo rero urupfu rw'uno musaza ni urupfu rwatunguranye, ni urupfu rwaje nk'ako kanya ruhita ruba aka kanya. Urupfu rw'uno musaza rero rwarishije benshi, rushengura imitima ya benshi. Nuko nguko byagenze. Niyo makuru yarahari, niyo makuru yararimo avurwa hano mu karere ka Kamonyi, ko uyu musaza yaje gupfa arimo arongora, arimo atera akabariro, yapfiriye kuri Samusundi. Bivuze ngo yapfuye arimo atera akabariro. Amateka y'uno mugabo afite umuryango w'abana 8 ndetse nawe wa 9 n'umugore wa 10. Bivuze ngo uyu musaza yari yubatse, ubwo yaraje gutera akabariro yari yubatse. Yaravuze ati reka nihengekere nanjye kiraya ku ruhande, dore ko iki gikobwa cyari nakiza. Avuga ati nanjye reka njye kugurikira, n'ubundi umukecuru wanjye arashaje, n'ubundi ntago najya gutera akabariro. Nibwo rero yagiye guca umukecuru wiwe inyuma ajya ku gikumi. Urabona ko abakobwa bagifite amavuta, rega baba bameze neza. Urumva ko ari amavuta umukobwa ashobora kuba yamugezemo, yarangiza agahita apfa nyine akagendanira. Bwo ni umusaza wapfiriye kuri Samusundi. Urumva ko ari umusaza wapfuye arimo arongora, yapfuye neza ariko ntago yapfuye nabi. Nimba yapfuye arimo atera akabariro, so urumva yapfuye nabi. Ahubwo barakeka yuko uyu mukobwa yaba yamwisha ahubwo kugira ngo amwibe, akaba yamuhaye ibinini bya fenerega, ibindi binini kugira ngo uyu musaza abashe gutera akabariro. Niyo mpamvu uyu musaza yajyanwe kwa muganga kugira ngo bamusuzume barebe icyamwishe cya nyacyo ni ikihe. Nikiza kumenyekana turaza kubabwira, ariko aka kanya icyamwishe nuko ari ugutera akabariro akagipfiramo. Ndavuga Samusundi akayipfiramo arimo atera akabariro. Aya niyo makuru none ahangaha ahari. Uyu mukobwa kuko nawe niko asobanura, niko
nk'uko yasobanuriwe n'ubugenzacyaha RIB rero ibyo yavuze byateshejwe agaciro, ajyanwa gukorwaho iperereza ryimitswe. Hano marogi bahita bayahagarika by'agateganyo ku buryo atazongera gufungura n'undi munsi batarayemerera, kandi babwiye ko abanza ashake ibisabwa dore ko ayo marogi atari yujuje n'ibisabwa. Ngayo nguko rero, reka amakuru yacu tuyasubikira hano. Amakuru nakagaruka, nimero rwo bwa mbere ugeze kubona umuyoboro wa Kidasamura TV Rwanda, ibuka gukora subscribe, ufungura inzogera kugira ngo uzajye ubasha kubona amakuru mu gihugu cy'u Rwanda kandi yizewe. Turabakunda cyane, Imana ibahereze umugisha, ubuzima buzira umuze. Wowe wakoze subscribe uri uw'agaciro, turagushimira. Imana ikurinde, Imana ikugenda imbere, ibyo ukora ikube